Kalau mau Hah? kalau mau Apa deh? oh, Oh, pedalamnya deh. nếu người kalau Nih, aduh, panak nak iyo bos yang mulang sambal. oh, Ngai nasi goreng capcay, kangkung nak iyo bos nih. ấy Nak buahnya cuma ini aja. emang ini Ah, itu masalah bumbu-bumbu tuh bosnya langsung mulak. oh, Mulak ngai. Ada nama pesan capcay bosnya ngai nah. Pesan nasi goreng bosnya ngai gitu. Ben 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 sing nonnya itu ben tiap gang mek yani. tôi sẽ là cô chú Tuh kan sih toko Pak D pidan tuh. oh, Pak D Dawud kan itu mesti. chú thấy cái kia Itu gua mesti. thấy cái kia Perbatasan nasi saya belum nak ulun tuh. Uli sek mangku de basar tuh kan. Sek perbatasan di situ sampai ke di peling di laut itu bos saya nak keras-keras belum. Pidan kan? Plak plak gitu itu. Tiap satu minggu lo ada nak ulang itu pidan. Jadi kapan bos? thấy cái cả đang cái đấy Ini kata. cả đang cái đấy Pidan nang unyel itu petang ka waktu di warung dah tuh. Kayak gitu tuh. Kebetulan aku tuh. Nang unyel tau bro itu. Pulang itu dan bangun pino. Sing misi lampu pintu tuh petang misi ở tuh. kia Dia tangi tuh buat dia gitu tuh bu. Iya. Dia dagang pancing tuh bu. Memang itu nak ulung kan. Kìa ra thứ gà nó mấy rồi Dia waktu mek yang pidan waktu nu bajang kan. Moyong dini kan. Daerah itu kan saya ulung kan main ini yang kita semenilik man waktu bajang waktu mau tunangan jap riwayan tuh nak ulung itu kan mau daerah di perbatasannya di warung mangkue sama murah koen saya ulung bukan plan itu bawa tinggalan pesur itu nak ulung gitu ulung kan có thêm quả có cái trắng đi mà cứ khỏi bát đấy ăn thử có cái gà thịt nữa saya balik deh saya mau balik pesur petang itu thì kia cứ mà khăn ini nak rame pas nak latihan kan Khayo ya ning kharu ka. Wih, pas nak latihan tuh latihan ramai wih kira ulo. Bông cái buông. nak muruk gitu pas nak Ê, latihan cái buông kira. Buat murung bukan kena nak lais kan mendatang tuh deh Lais kok. yang dia mau tutup mari ini laisnya mau tutup tiap hari Kamis yang mau tutup nih Mia nawan tiap hari Kamis mau tutup ya jadwalnya hari Kamis tutup tuh Rồi có khi cứ nghe thì cái cứ nghe rồi mà bác à bông khi chú mungkin karena perbatasan Selapah kan dia memang Selapah itu kan ada apa gitu masih nama hello you welcome hello người ba thấy rồi không ạ cái người chơi đi còn mấy đâu xưa cuma dia hắn người ba thấy không ạ
Hari ini kita di warung beli es kopi, beli es kopi. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mau support saya. Oke. Thank you very much. Bau maksudnya? Bau apa? Bau apa? Bau apa? Dan suka ya. Jangan ya oke semua. Terima kasih. Terima kasih banyak mau support kami. Ya. Kok, itu, hah? Bubos mulai 8. Meh. Kalau mau saya menaman komen sama bubosnya. Ibu ya. Ibu Bubos kan. kayak ngomongin. Kayak ngomongin. Kayak ngomongin bosnya. Ibu, wih, kemana? Kamu ibu. Saya deh. Kayak ngomongin bosnya. Hah? Kayak ngomongin. Lindungan cahaya. Kayak ngomong ke bosnya. Lu ke phone nih, kayak ngomong nih. Nomornya đâu? Kayak ngomong gini. Nè. Lu ke phone nih. Jangan phone. Phone nih. Flip. Iya. Halo, Mak. Halo. Sayang nih. Điều chọn là đường một một em bậc lên một chiếc. Khi nào anh vô ngạc cái đeo vô cho không? Để con ngủ không? Anh con đi với con ngồi con đi khi nào anh? Kangen con đi đi. Nè. Neng lagi nomor aku con đi. Nào. Kan ada con đi itu deh. Boleh. Nah. Udah itu mau itu tahu.
Oke, tiga kok ini kira, kok asal? Ayo mana tidur ya. Hah? Mana tidur mama ini sudah ini. Enggak. Kadang-kadang yang nanya. Mày thấy ngomong cái rồi đâu? Ở lá thấy ngomong cái, Apa? ở lá thấy ngomong cái đó. Lá hương hương rồi chưa? Rumah emang rumah sibuk kok. Rumah sibuk. Oh, bukan. Hàng cái này. Cái đó lên như bảo lý vậy. Cái đó lên như bảo lý. Cái đó là Mana kita mana? Hah? Bayar bukan? Nanti mau sendiri kan? Bayar kan? Enggak sendiri. Emang enggak ya, emang kayaknya ngomongnya nih. Nah, hàng ơi khai phải khờ. Kan Bani itu komentar gitu. Emang khi kawan họ mới apa? Thì chú có ghê đấy. Emang khai phải khờ. Khơi đó. Khơi. Khơi. Mèo. Đó, bây giờ bạn có bây giờ. Ngủ thằng đó. Betul. Adanya nanti aku bilang tuh, mama. Gua aja, tapi kan kayak gitu. Hah? Kayak kok, ini. Khi nghe cửa sư cuma kayak itu yo. Oh, padahal sih langsung udah itu deh. Oh, Padahal dia lu yuk kan? kim phở khi nghe yung thì cái đó với rồi với cái trứng như cái đó với cái hàng ngõ này cái phần Palonggi tapi kan yang di kan Palonggi tapi kan hả? Đó, kopi es sendiri om. Oh iya, Oh, yang sudah beli deh. Yang sedih.
Saya kira ini apa yang Apa nih? menyu. Sudah. Dia bilang tante pengen apa-apa. Dia kan harus yang bulan. Mau kopi, Sekali. mau Tuh. gigi atas 16.000. Ya tuh 16.000. Oh, Kenapa nih di bawah 15.000? ya tuh apa? Baik tuh. Bisa buka itu yang foto uang ini, Emang ada beli deh. hah? Ada beli deh. Ada foto uang ini, lagi ke bawah ini.